nyalain loncengnya ya. Kami mau baca Al-Quran ini. Ayo saatnya kita membaca Al-Quran. Ikutin video Bibil baca Al-Quran ya teman-teman. Oke. Jadan wow. Asnata asrota ainan kul alimakuluhu nasim mas robahum kulu wasrobu min mori kilahi walasta saufil ardi mufsidin wa iz kuntum ya Musa lana nadbiro ala to'amin wakilin qad ula narabbaka yunzik lana yusmiha bitul ardu min
atas tabsiluna nallazi huwa adna billazi huwa khairu bidunil oror fa inna lakum ma sa'altum wa zuribat alaihimul zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin lahi dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtaluna lan nabiyina biwairil haqi zalika bila azaw wa kanu ya'tadun. Sadaqallah. Teman-teman, sampai jumpa di video saya lainnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan jangan lupa nyalain videonya. Kami baca Al-Quran